Premier League kuri wa gatandatu yari yagarutse baravuye mu makipe y'ibihugu ariko bari bagarutse ku wa gatandatu no ku cyumweru. Uyu munsi habaye imikino 8 muri Premier League, ejo hazaba imikino 2 tugomba kubiganiraho. Ejo turazogana ku mukino w'ejo uzaba Manchester Derby, aho ikipe ya Manchester United izabikina ikipe ya Manchester City. Bose ngo bararembye ariko ejo hagomba kuba umuntu umwe wigaragaza akaba yagaragaza ko ari ku rwego kurusha undi. Ni umukino uzaba ku munsi w'ejo ariko ibi byose turaza kubisoreza mu mikino yindi yabaye mu yandi mashampiyona, harimo nko muri Espagne ikipe ya Real Madrid iraye neza, ndetse mu Butaliyani ikipe ya Napoli ibashije kunyagira ikipe ya Fiorentina. Ibyo turaza kuganiraho here upon Mundo Mwiji Merikire muri Bombe. Diamagacu Football is always my life, ndako nta ruhago. Ndagusaba gukora subscribe niba utarayikora, ndagusaba gukora share, comment and likes kuri Dako Sport Show. Ikindi nawe wabikoze ndagushimiye cyane, Imana ikomeze kuguha umugisha. Gusa icyo nagusaba ntukajye ucika ibiganiro bya buri munsi aha kuri Dako Sport Show. Ikindi ujye ureba ikiganiro ukirangiza kuko ni amakuru meza kandi aba ameze neza ukwiye kuba wamenya. Nagusaba no kudusura ku zindi mbuga zindi platform. Hari Instagram page ni Dako Sport Show, TikTok ni Dako Sport Show, ndetse na Snapchat ni Dako Sport Show. Ukore follow kugira ngo tujye dukomeza tubane umunsi ku munsi. Duhereye ku mikino yabaye uyu munsi wo kuwa gatandatu. Ni amakipe yaramaze iminsi ari kwitegura, ariko abakinnyi benshi bari baragiye mu makipe yabo y'ibihugu ariko bari bamaze kuba bagaruka, bose bagarutse mu club yabo. Bamaze iminsi kuko bagiye bagaruka kuwa gatatu, kuwa kabiri, kuwa kane, ibintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero muri Premier League saa 7:30 ikipe ya Arsenal yagiye ikipe ya Nottingham Forest ibitego 3 ku busa. Zubimendi ibitego 2, ndetse n'umukinnyi witwa Victor Gyökeres wongeye gukubita mu izamu nayo ibitego n'umwataka mushya ikipe ya Arsenal yinjijemo. Ariko uyu mukino waje kurangwa n'imvune ya Martin Odegaard waje kuvunika, ndetse no ku ruhande rw'ikipe ya Nottingham umudefenseur wayo aza kugira ikibazo cy'imvune. N'umukinnyi Odegaard wongeye gutaka ikibazo cy'urutugu, yamanze gusohoka hanze ariko ntituramenya igihe azamara hanze, dore ko mu mukino w'igihugu muri Norway yari yatanze imipira y'ama assist atsinda n'igitego, ndetse baza no gutsinda ibitego 11. Ariko uyu Odegaard mu mukino w'ikipe ya Nottingham ku minota ya hafi cyane ku minota 18 yaje kugira ikibazo cy'imvune, aza gusohoka mu mukino. Ibitego 3 bya Arsenal biza gutuma itana umukino intsinzi yayo ya gatatu, ndetse no gutsindwa umukino wa Liverpool. Ubu ifite amanota 9 ku manota 12 muri Premier League muri uyu umwaka. Ni Arsenal ubona ko ikomeje kugerageza gushaka kuba yagira ikintu ikora kugira ngo irebe ko uyu mwaka yazikura muri next season kuri Netflix. Avuga ati reka turebe ko twatwara igikombe kimwe hamwe na Arteta. Nabonye ba Christian Mosquera araba defenseur beza nubwo Saliba amaze iminsi ari mu kibazo cy'imvune. Nabonye Madueke agerageza ku Shamburia agerageza gufasha ikipe ya Arsenal gukina neza, nubwo bitarabara neza, ariko uko biri urabona ko ni umusimbura utari mubi cyane ugereranyije nuko umwaka ushize wari umeze. Waka kanya urabona ko Madueke hari akantu gatoya yagerageje kuba yahinduraho ubwo Bukayo Saka atarimo arakina muri iyi minsi ubwo ari mu kibazo cy'imvune. Nagiye mbona Mereno watsinze hacuruka mu kipe y'igihugu wahawe amahirwe yo gukina umukino wose uyu munsi. Dikora sasa nk'uruhutswa yakinnye umukino neza cyane, ubona ko Mereno ari kugenda azamura urwego rwiza. Martin Zubimendi n'undi mediateri mwiza utabura gushidikanya ko Arsenal yaguze mwiza cyane, umunyaspagne mwiza cyane muri Real Sociedad. Ubu ngubu uri kugaragaza urwego rwiza, urwego ruri hejuru. Ni wa mukinnyi uzamara kwambura umupira akata akomeza akawukina, ni wa mukinnyi ukomeza kugerageza gufasha gukina umupira. Amediteri w'ikipe ya Arsenal bizaza gutuma Declan Rice ba Mereno badaturuka kure, baza gufata imipira inyuma bayijyana imbere. Ni ibintu biri kubuza gufasha ikipe ya Arsenal gukina neza, cyane cyane Martin Zubimendi afashwa n'abadefenseur nabo kuba barekipera imipira. Ariko Zubimendi mu bijyanye no gukina umupira, tic-tac, touch kuri baro, gukuretinga uburyo bwo gukina umupira bari mu gice cyabo, gusohora umupira muri box yabo, ni ibintu Zubimendi ubona ko akina neza. Ikindi akarenzaho akaba nawe mu mediateri nimero 6 ushobora gutsinda ibitego, kuko uyu munsi yatsinze ibitego 2 bye bya mbere mu ikipe ya Arsenal muri Premier League muri uyu umwaka. N'umukino Arsenal wanye ibitego 3 ku busa ku ruhande rwa Nottingham. Undi mukino Bournemouth
yaje gutsinda ikipe ya Brighton ibitego 2-1. Semenyo aza gukomeza kwigaragaza, Mitoma nawe aza gufasha ikipe ya Brighton kubona igitego kimwe. Umukino w'ikipe ya Crystal Palace n'ikipe ya Sunderland waje kurangira ari ubusa ku busa. Ikipe ya Fulham n'ikipe ya Leeds, Fulham yaje gutsinda igitego 1-0. Ikipe ya West Ham yaje gutsindwa n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Xavi Simoni atanga pasa ya mbere kuri Sari, batsinda ibitego 3-0. Ndetse n'umukino w'ikipe ya Aston Villa ndetse n'ikipe ya Everton baza kunganya ubusa ku busa, ariko umugarire bita Dibu Martinez uri ku rwego rwo hejuru akomeje kugaragaza ko yakinye n'ikipe ya Aston Villa. Bagirish bamugerageje, barakomeza baramugerageza, ariko biza kurangira afashije ikipe ya Aston Villa kuguma mu mukino. Muri ku mukino ushize ko umutoza w'ikipe ya Aston Villa Unai Emery yakomeje kwijujuta avuga ko afite ikibazo cy'umugardiye, nyuma yuko uyu Dibu Martinez yari ashaka ko yasohoka mu ikipe ya Aston Villa, yashaka ko yakerekeza nko mu ikipe ya Man U. Wamaze no kwanga kujya muri Turukiya, ubu ngubu yafashe icyemezo cyo kuba yabagumye mu ikipe ya Aston Villa. Newcastle yaje gutsinda ikipe ya Wolverhampton igitego 1-0. Nicky Watmade yamaze kwinjira muri Premier League, yamaze kwakirwa n'ikipe ya Premier League. Igitego kimwe yatsinze cyayifashije kuba yasecuringa umukino, ibasha kubona amanota 3. Ikipe ya Chelsea n'ikipe ya Brentford bije kugwa miswi ku bitego 2-2. Ni igice cya mbere cyaranzwe nuko umutoza Enzo Maresca yaje kunegrije umukino. Bako Palmer hanze, abakinnyi nka Reece James hanze, abakinnyi nka Malo Gusto hanze, abakinnyi benshi bagiye batandukanye na Garnacho utabasha kubanza mu mukino, yaje kunegrije umukino bakukorera hanze, ariko yaje gutsindwa igitego cya mbere mu gice cya mbere. Igice cya kabiri aza kwikosora ashyiramo abakinnyi baraza bafashijwe na Palmer winjiye ku minota 55. Ku minota 60 aza gutsinda igitego cya mbere ikipe ya Chelsea ibirishyuye. Mu minota ya nyuma, mu minota 80 hafi na 7, umukinnyi witwa Garnacho yaje guhindura umupira, Kais uragaruka muri box ugiye nyuma surface de réparation, Kais darayifunga neza, arangije kuramo Gatarina igitego cya kabiri. Ariko ku minota wa nyuma umupeti wavuye mu ikipe ya Liverpool ariko aza kwinjira mu ikipe ya Brentford. Uyu mukinnyi wita Carvalho yaje kwishyura igitego cya kabiri ikipe ya Brentford. Umukino uza kurangira ari ibitego 2-2, ariko n'uruhare rw'umutoza Enzo Maresca wabaye nkaho yatanze ikipe ya Chelsea kubera ko yanegrije umukino. Kandi Premier League turabizi neza ko kunegrija umukino muri Premier League ni ikosa ribi rishobora gutuma utabasha gutwara igikombe cya Premier League. Mbona ibi bizatuma ikipe ya Chelsea idahanganira igikombe kugeza ku munsi wa nyuma, ndetse n'aya makipe mbona yubatse neza nka Arsenal ndetse n'ikipe ya Liverpool n'ayandi agiye atandukanye. Turagana ku munsi w'ejo. Liverpool ku munsi w'ejo izaba ikina umukino wayo, aho izaba ikina n'ikipe ya Burnley ku isaha y'isa 8 zuzuye. Izaba ikina n'ikipe ya Burnley. Ni Liverpool ubona ko iri mu minsi myiza, ni Liverpool ubona ko ihagaze neza, ni amanota 12 ku 9. Ubu ngubu izaba gukina umukino wayo wa kane, izaba kugira amanota 12 kuri 12. Umukino uzaba ku isaha y'isa 8, aho ikipe ya Burnley yavuye mu cyiciro cya kabiri izaba yakira ikipe ya Liverpool. Iyi Liverpool rero ni ikipe ikomeje kugaragaza ko iri defending champion, ikaba ivuga ngo ntabwo dushobora kurekura igikombe cya shampiyona kugeza kuri uyu munsi. Reka tukomeze turebe ko twakomeza gusunika tukareba ko twatwara kino gikombe mu buryo butworoheye, nanone tukaba twabasha kongera kukisubiza, ariko ni urugamba rukomeye. Muri Premier League ntago iba yoroshye. Ku isaha y'isa 11 ikipe ya Manchester City izaba yakiriye ikipe ya Manchester United aho bita Etihad. Ni ikipe zombi zimeze nk'izirembye. Ikipe ya Manchester City muri iyi minsi yinjemo umugardiye Gigi Donnarumma, ni umugardiye uvuye mu ikipe ya Paris Saint-Germain, ni umugardiye uje wari ukeneye ko afite James Trafford utari ku rwego rwiza. Umutoza Guardiola aragira ati ntabwo nshaka kumujyana na Edison Moraes, ari kuko Edison Moraes hari byinshi yakoze mu ikipe ya Manchester City uyu Gigi Donnarumma atarakoramo, ariko ni umugardiye wo mu bundi buryo bushyashya, umugardiye mwiza ku gihagarara afite, umugardiye mwiza mu gusavinga, ni umugardiye mwiza muri experience no ku rwego rw'imikinire na mentality. Ni umugardiye mwiza kuko mwarabibonye imikino yakinnye muri Champions League kuri Liverpool, kuri Arsenal, kuri Manchester City, natwe twarakinnye kuri Real Madrid, ndetse no ku yindi mikino igiye itandukanye bagiye batsinda, ndetse harimo n'ikipe ya Inter Milan banyagiye.
uyu Gigi Donnarumma yabagumishije mu mukino arasavinga dore ko yakoze n'amasave menshi agiye atandukanye mu rubyiruko rwose kuri Liverpool no kuri Arsenal. Uyu Gigi rero Donnarumma yamaze kwinjira mu ikipe ya Manchester City, ariko iyi Manchester City ni ikipe ifite ibibazo by'imvune byinshi bitandukanye. Hari uwo bita Sherki yaravunitse, Atir Nuri ni ibibazo, Marmoush ni ibibazo, Kovacic ni ikibazo, uwo bita John Stones ni ikibazo gikomeye cyane. Aba ni abakinnyi bose bagiye batandukanye bari mu kibazo cy'imvune. Mu ikipe ya Manchester United yinjijemo Senne Lammens kuva mu ikipe ya Royal Antwerp hariya mu Bubiligi, ariko uyu mugardien w'imyaka 23 ni umutoza Robin Amorim watangaje avuga ngo ni umugardien mwiza, ni umugardien w'akazoza, ni umugardien ufite icyo agomba kuzaza ikipe ya Manchester United mu minsi iri imbere. Ariko Manchester United yari ikeneye umugardien wa experience, umugardien ukuze, umugardien ufite imbaraga wagira ikintu akora mu ikipe ya Manchester United muri kano kugira ngo abashe kutuzamura. Gusa avuga no kuri Andre Onana, aravuga ati nagenda agerageze. Andre Onana wari ukeneye kuba yasohoka mu ikipe ya Manchester United, wajye kwisubiraho, ajye kwitekerezaho, azagire amahirwe masa aho yagiye gukina. Uyu Andre Onana wamaze gusohoka rero mu ikipe ya Manchester United werekeje hariya muri ikipe ya Trabzonspor hariya muri Turukiya, amwifuriza amahirwe masa. Ikipe ya Manchester United imbere y'umukino ifite ibibazo by'imvune nayo. Matheus Cunha ari mu kibazo cy'imvune, Mason Mount ikibazo cy'imvune, Martinez umudefenseur ikibazo cy'imvune, ndetse n'undi mukinnyi ntari kwibuka neza nawe uri mu mvune. Abo ni abakinnyi bose ikipe ya Manchester United bafite ibibazo by'imvune, kandi Diego Daro nawe ufite ikibazo cy'imvune. Abo ni abakinnyi bagera kuri 4 mu ikipe ya Manchester United bagomba gukina ariko bafite ibibazo by'imvune. Ariko abandi ba Bryan Mbeumo, abakinnyi benshi ndetse n'umwataka baguze bose bitwa Benjamin Sesko arahari, bose bagomba kuzaza ku munsi w'ejo baje gukina n'ikipe ya Manchester City. Dore ko ikipe ya Manchester City muri imyaka kuva Pep Guardiola ifata ntabwo yajyaga yerwa n'umukino w'ikipe ya Manchester United, baratsindanaga ariko ukabona Manchester United iroroshye ku rwego rw'uko Manchester City yabaga ihagaze. Erling Haaland mwataka ukomeje kugora ikipe ya Manchester United mu mukino bahuye nayo, uruhare rwiza mu mukino bagiye bakina nayo. Ese ejo azongera yigaragaza, dore ko mu ikipe y'igihugu ya Norway yatsinze ibitego 5 agatanga na assist. Gusa icyo nababwira kuri uyu mukino ni umukino uzaba ari mwiza, ni Manchester Derby ejo ku isaha 11. Ni umukino tugomba gutegereza twese twiteguye tukareba uko bizagenda. Icyo nakubwira cyo nuko ni umukino uzagaragaramo uburyo bwinshi bwo gusatira, kuko Manchester United ikomeje kugaragaza ko gusatira kwayo ni kwiza, ariko ikibazo cyo mu izamu ni ikibazo cyo muri defense kiracyaburamo utuntu. Muri mediane naho harimo akabazo, babizi ko kuri Carlos Baleba kuva mu ikipe ya Brighton, ariko ntibirakunda. Bavuze ko bazasubira mu kwezi kwa mbere. Brighton babwiye ko itari kugurisha, ni ibintu bikomeye cyane. Manchester City igomba kuza nayo ikagerageza gukora icyo ishoboye cyose. Murabizi ko iri kuri pressure mu mikino y'ikipe ya Manchester United aho bahuriye. Ubona ko igora no mwaka ushize aho Robin Amorim mu mikino 7 yabashije kubona ya win, harimo n'umukino wa Manchester City. Iyi Manchester City yari imeze nabi, ariko Manchester United yari imeze nabi cyane, yabaye ya 15, ariko bitabujije mu yose zombi yagize kuba yaratsinzemo ikipe ya Manchester City. Urumva ni Pep Guardiola uri ku gitugutu cyo kuba atashobora gutsinda ikipe ya Manchester United mu bihe bibi. Ikindi kandi murabyuka ko umukino ushize yatsinzwe. Ibi rero biza gukoraho ikipe ya Manchester City mu gihe cyose itari buza kuba yakitwara neza ku mukino w'ejo ku cyumweru izakinamo n'ikipe ya Manchester United. Nagira ngo kwita prediction kuri uyu mukino, ni umukino ngiye mbona ushobora kuzabonekamo over 2.5. Ikindi ndi kubonamo yes kuri uyu mukino w'ikipe ya Manchester City n'ikipe ya Manchester United. Tunyerekeye mu gihugu cya Espagne, ni ikipe ya Real Madrid itsinze umukino wari yigoye, dore ko Dean Oisen yari yabonye ikarita y'umutuku, ariko Kylian Mbappe akomeje gutsinda ibitego byinshi, dore ko yatsinze igitego uyu munsi, ndetse na Arda Güler abasha gutsinda igitego cye uyu munsi aho bakinaga n'ikipe ya Real Sociedad. Umukino urangira ari ibitego 2-1. Dean Oisen aza kubona amakarita 2 y'umuhondo, biza kumesha ikarita y'umutuku hakiri kare, ariko Real Madrid ya Xabi Alonso umutoza wayo n'umutoza w'ukwezi kwa 8 aza gutwara umukino w'uyu munsi, aho amaze kugira amanota 12-12. Ikipe ya Barcelona izakina ku munsi w'ejo
ni Barcelona. Hansi Flick yamaze gutangaza ko umukinnyi Lamine Yamal atazitabazwa ku mukino w'ejo aho afite ikibazo cy'imvune, anavuga ati ikipe ya Espagne yahaye ibinini ndetse yateye n'inshinge umukinnyi Lamine Yamal kugira ngo abashe gukina ikipe ya Espagne nubwo batsinze, atariko ibi ngibi ntago ari ibintu byiza. Ati ibintu byambabaje kubona ko bafata umukinnyi nk'uyu ukiri mutoya ntibabashe kumuprotectinga ahubwo bakabasha kumukinisha afite ibibazo by'imvune. Ati birababaje cyane kuba batabasha gufata icyemezo ngo babashe guprotectinga umwana w'akazoza nk'uyu Lamine Yamal. Ndagushimiye cyane. Cya kiganiro cya siporo nakomeje kukubwira ko ngiye kugezaho yari Premier League yari yagarutse kuri uyu munsi wayo wa kane. Byari imikino myiza cyane muri iyi weekend, imikino 8, ariko ku munsi w'ejo nabwo navuye ko hari indi imikino 2 ya Liverpool ndetse n'umukino wa Manchester City n'ikipe ya Man U. Navuye ku mikino iyo muri Espagne ndetse na Napoli nibagiye kwibabwiraho nayo ibashe gutsinda ibitego 3-1 ikipe ya Fiorentina, aho Kevin De Bruyne kugeza isaha amaze gutsinda ibitego 5 mu mikino 6 amaze gukina muri iyi season ya mu ikipe y'igihugu ndetse n'ikipe ya club ndetse na assist. Ni ukuvuga ngo rero ni amakuru agaruka ni buri munsi, ndagira nkubwire ko amakuru y'imikino nakagaruka kuri The Sport Show. Ikindi ndakomeza kugusaba gukora subscribe, gukora share, gukora likes, gukora comment, ikindi ukagira ikiganiro ukakirangiza ukajya no ku zindi platform zacu zose ukadukurikirana. Imana ikomeze kukurinda. Ndagushimiye cyane ko ukomeje kubana natwe, wakomeje no kusharinga bino biganiro byacu, ndetse ugakora na likes, ugakora na comment kubyo tuba twakoze. Imana ikomeze kuguha umugisha kandi Imana ikomeze kukurinda. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista, bye bye.